Githaka kiria kianitie mboeni kia eka ngiri 17 kia mutitu wa Mau kuria thirikari irutite mukana wa thiku 60 ene micii makiria ngiri 10 iria irerikana yakitwo mutitu-ini ucio mathame. Thama ino ikibangwo, arũgamĩrĩri ayo komishona wa gĩtarũ kia Rift Valley George Natembea na minista wa maria maturigicĩirie Kiria Kotobiko maugĩte ona cukuru 15 iria irĩ kũu itikambĩrĩria tamu ya gatatu, makiuga ona itiandĩkithĩtio. Hii watoto wadogo wamekosea nini Natembea? Even if serious people really hate security these people, those little children that he wants to close their school, kusema kweli wamemkosea nini? Hiyo mimi nataka nikuambie kinagaubaga rais ya kwamba watoto wenye wako Mau ni kama watoto wenye wako kwa nyumba yako kwako kwa Kenyatta. Na Oktoba watoto wanaanza mtihani. Mr. President, however urgent it is that we preserve the Mau, at least miezi miwili peke yake unaweza kanyakia uwache watoto wafanye mtihani. Ndereti ya uria andu maingirire mugunda-ini uyu wa mutitu na kinyagia gwaka na riu ihamurithia ikiambikwo ni ateti. That is not a gazetted forest. That is a trust land that belongs to Narok County government. Where has the government been for the last 2 years? Ihamurithia riri rigitumura ndereti hiyo ya migunda guku bururi-ini iria maita maingi yanatuika ndoro ikuhakanwo. Who announced on 25th of November 2009 that you cannot destroy the present because you want to preserve the future. Lakini Mr. President, wakati unatoa watu katika Mau, wewe uende kwa ripoti ya Ndungu Land Commission, Mr. President, inaandika majina ya watu ambao wako na mashamba ndani ya Mau. Gicunjĩ kinene kia mutitu uyu wa eka 274 kiri kaunti-ini ya Narok, kuria munini wa President atinda akiruguria tabarĩra cia uthii wa nambere indi ethema na njĩra nene kurunga cia uhamurithio uyu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.